Inibingelele ngiphinde nginamukele nonke abathanda umculo umaskandi kule channel ke ezona enilethela zona ke indaba ehamba phambili zawo ke umaskandi ukhuzani ke uyivezi lapha njengomuntu ke ophansi futhi ke ohloniphayo ke futhi ke ongayikhukhumezi ke okhuluma ke nabo ke abalandeli bakhe. Kule video ke ukhuluma nomunye ke womlandeli wakhe othi kumlandeli wakhe omkhulu impela lapha ke uyamlandela futhi nasey'nkundleni zokuxhumana ke awuyizwe le nansi ke lensizwa ke ithi ilandela yena ke umfuka khulu. Ngicofela inkosi yamachofela lapha kuwe awubuye kahle ngiyabonga athi ngivele futhi mangiphostele nje uyabona aweli report kimi le la lento evela la chofela report kimi report yonke ukukhule le nhlonipho yakho ngiyabonga inhlonipho yokubeka phezulu ngiyabonga phezulu ngiyabonga sakhuma thina semncane ngiyabonga ngiyabonga khuzani nje mina kwa baba kuphela hayi kwa baba yabona indlela wenza ngayo umuntu wami into mfowethu uyavumelana khuzani njani ubani wakho imnawe Yimnawe futhi lokhawe yimnawe lokhawe kana ngangihamba la ngithi ngibona idala ukuthi ngilale nani Sayilwa ngomlomo ethi washuma manje ethi mangibona amavuvuzela ethi vuma unyukimi kodwa inyembezi kuzani yonke into yenza iyangijika ethi washuma uyafunda